Сайдынтув телеканалы. Мақтанып жүрген мал дүйнөң емес, шүгүрдеп соққан жүрөгүң болсын. Мақсатсыз атқан таңдарың емес, мақсатқа қарай жолдорың болсын. Қампа толы алтының емес, қадыры биік ата-энең болсын. Қымбат баалуу машинаң емес, қымбаттуу болгон мақсатың болсын. Чөнтөгүң толы акчалар емес, жүрөгүң толы ыйманың болсын. 1000 жолу караган телефон емес, 5 убак окуган намазың болсын. Бийик үйлөрүң емес, бийикте турган үй бүлөң болсын. Банктарга салган байлыгың емес, бактылуу кылган бакытың болсын. Күнөөгө толгон жүрөгүң емес, күнөөсүз өткөн күндөрүң болсын. Пайдасыз өткөн түндөрүң емес, пайдалуу өткөн күндөрүң болсын.